Siz menen biz kütken 11 aydan 12 aydan sultanı bolgan Oroza ayıga mana elhamdülillah jetip geldik. Allah Taala barza şu Orozany karmaşlykda üy bilözge, bala çakabızga, ata-enelerizge, tuğanuklarga, koşnu kolonlarga, kalaverese Kırgızstan musulmanlarga Orozany karmaşlykda Allah nasip kılgan bolsun. Mana Xudayga şükür, biröw aytganday ölbögen janga jas keler degендей Orozoga jetip geldik tuğanlar. Allah Taala Kur'anda emne dedi, sizler şu aman esen şu Orozoga jetken bolsaňar, Orozony karmagıla deydi. Allah buyruk kılıp aytып atat siz menen bizge. Eger aman esen siz menen biz Orozoga jetip geldik. Emi şu Orozoga köwe bolsaňar, Orozonyň üstünde turgan bolsaňar, inşallah emi Orozony karmagıla deydi Allah Taala. Eger dep dağı aytat, eger sizlerden oğrular bolsa, biröw oğrup kalgan bolsa, biröw saparga atlanıp kalgan bolsa, bunda emne özür menen Orozony toktatıp, başka kunga emne jıldırıp koyganga Allah Taalanyň buyruğu uşunday şeriatda ruhsat beriletken tuğandar. Karan şunçalık sizge bizge jеңилдик kılıp atat. Kançalagan siz menen bizdin tuğandarыбыз, agaynilerimiz Orozony karmay albay ötüp ketdi. Eger den soğlugum jakşı bolganda bir ay emes 2 ay Oroza karmayman deydiler. Birok mümkünçülük bolgan jok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisde aytat, kaysi bir momin musulman adam balası insan şun Orozonyň kirip gelişige süýünse deydi, kursan bolsa deydi. Alhamdulillah Orozoga jetip geldim, Orozo kirdi dep süýüngen bolsa deydi Allah Taala bul adamga dozok otunu aram kılıp koydu deydi. Karap görün, siz menen biz bir süýünüp koygan bolsak, Orozony süýünüp kursan bolup tosup ola turamasa alhamdulillah mana Orozoga jetip geldim dep kılgan bolsak, Allah Taala siz üçün, biz üçün dozok otunu emne kılat eken? Aram kılıp koyat eken. Aram degen nerse sizi kirgizbeyt emi. Siz dozokka kiriş üçün aram bolup kaldı deydi. Sizin inşallah ordunuz hayır bolat eken, değiş bolat eken inşallah. Mana şonday bolgandan keyin şunda Orozonyň kelişige süýündüňiz, kursan boldunuz, Orozony kütüp aldyňız. Mana inşallah sizge nur üstüge nur boldy da alhamdulillah. Mana Allah'ın sizge bizge bergen jakşylygy, Allah'ın sizge bizge bergen raýymdylygy, kanday jakşylyk. Şunday Orozoda özüňizdi şunday jakşynakay kılıp alıp jürüşlük. Televizyon saktaşыбыз, kulağımızı saktaşыбız, göz kolu puttu saktaş, jürek saktaş, emneken bul bir çoğ nimet eken. Oroza karmap aldım dep ele köçege çıkıp, sögüşüp, talaşıp, muştaşıp jüre turan bolsak, bul okşoy kalat tuğandar. Bizdin maksat emne? Kim ihlas menen, etikat menen, soğuptu ümit kılıp, Oroza karmay turan bolsa, bul adamga nur üstüge nur bolat eken. Jakşılıktın üstüge jakşılık bolatkan tuğanlar. Orozada böyle men arıqtap alayın, Orozada. Yüdüle semirip kettim, oturup turuşum öte kıyın bolup ketdi. Men şu Oroza karmap salı arıqtayın dey turan bolsak, buga soğuk jok tuğanlar. Biz bu Orozony Allah Taala farz kılgan, buyruğu Huday Taalany depdi Oroza karmasak, soğuk key bolatkanmiz da. Gördünüz mü? Özümüzü arıqtaş üçün başkanda bunda soğuk fayda jok bolup kalat eken. Mana şun ihlas menen jürekten çıkarıp inşallah Allah'ın buyruğu eken. Şunça jıl tutalmadymy da. Mana azı 50'ge çıktım, 40'ga çıktım, 12'den buyruğan eken Oroza karmaşlyk. Men karmay albay kaldım Allah'ım. Endi bundan buyaga maňa sabır bergin. Den soğluk bergin Allah'ım. Özüň şunday ihlaslyklykty bergin Allah'ım. Özüňden korkutugan kılgın. Ana oşonu ümit kılıp kıla turan bolsak, soğukta şunday çömülüp soğuktun içinde kalıp keteriz inşallah. Oroza şunday bolat tuğandar. Orozada jemek içmek jok. Şahvat jok. Bayağı jakındyk jok. Bul kim üçün? Jebeybiz. İçbeybiz. Jana kündüzü jakındyk bolboy. Mana oşa kim üçün bolup atapdy bu endi? Allah üçün bolup atat.
Men Allah üçün, sen üçün jebeymin, içpeymin, жақындыққа барбаймын Allah'ım. Men orozamды қабыл қылғым десе, Allah Taala бұл инсанға әрбір іш үшін 10 есе соғын арттырып береді екен да. 10 есе. Siz Allah üçün nafsını tıydık. Nafs oşunday нәрсе екен. Nafs şunday ki hiç kaçan koyup aytkanda, hiç bol kıl dep turatkanda tuğanda. Mana şunu Allah üçün kaytara tuğan bolsak nafsыбызды. İnşallah siz menen bizge nur üstügen bir bolatken. Oşonda kol kötörgen duabız Allah Taala kaytarбастан kabul kılatken. Bu kol kurup kaytpaytkanda tuğandar. Oşuntip dua kılaylık. Mana şu oroza aylıda her bir kılgan dualar emne bolatken? Kabul bolatken. Бұл bir ayda ертең көз ашып жұмғыш өтіп кетеді. Өтіп кетеді туғандар. Себебі бұл орозада бір береке бар, жақсылық бар. Біріміз барымыз ороза айларда жашыдағы, қарысыдағы, ақсақал, қарасақалымыздағы ороза қармаған себебден, bütün елдің арасы өзі жауық ороза болған себебден, Аллах Таала бардығымызға эмне беріп қойды, сабыр беріп қойды. Sabırdılık menen şunday жақсылык менен иншалла орозаны өткөрөбүз. Mana ошондуктан bu орозага бекем болуңуздар. Жаман сөз сүйлөбөйлүк. Бирөөдү гыйбат кылбайлык. Баягындай өткөн кеткендер ушакта отурбайлык. Көчө убакыт өткөз карта ойноп отурбайлык. Шахмат шашка ойноп отурбайлык. Vaqt ötkөрөлгөн дертара кыйналбайбыз деп жак ал эмес. Бул да жакшылык алып келбейт. Отурабыз зикир, пикир менен, тасбих менен. Билген Кураныбызды эмне кылабыз? Окуйбуз. Баягы бизде кыргызда бир жакшы сөз барбы? Ар ким өзүнүн билгени кылат. Билген намазын окуйт деген сөз бар. Ошо билген Кураныңызды окуй бересиз орозодо. İnna atayna kul huvallahu ahad bilewzi qaytalar 100 jol ixlos o'qib kul huvallahu ahad. Andan keyin inna atayna. Mana shunday qilib almoq salmoq qilib, emne qilib Qur'onni o'qiyveramiz. Til bekar qolib ketmesin. Til bekar qoldi degandalar bir-birimizni suylagan joyga chiqamiz, ikki bo'lsin. Shunday bo'lsin, juroğumuz bir jaman o'y fikir bo'lsin birovga. Qo'shni qo'lingga, tug'an urqa, dag'i boshqalarga hech bir jaman o'y fikir bo'lmasin tug'anlar. Shunday o'y bo'laylik, dushmanga da yaxshilik o'ylab turaylik. Dushmanga dağı emne yaxshilikni aytaylik. Allohim, shu meni dushmanim. Qancha yildan beri menga dushmanlik qiladi. Qancha yildan beri. Buga men hech nima qilgan jo'qman. Hech nima. Qaydan joydan shu sizga dushman bo'lib qoldi-da. Mana Allah oşağa da hidayet bergen, insaf bergen, iman bergen, hidayet bergen deb dua kılın. İnşallah gaybana kılgan duanı Allah Taala kaytarbasan kabul kılat. Gaybana degen söz bayağı sizden bizden suragan жоқ da dostumuzca. Dostka bana bir dua kılıp koy degen жоқ. Biro özünüz ihlas menen yürekten çıkarıp dostunuzga emne kılıp dua kılıp Allah oşun ömrün uzun kılın, den soğun bekem kılın deb dua kılınız. Albatta bu dua kabul bolat deydi. Bardığımızga tinçlik gerek, amançılık gerek. Tinç bar yerde bar жоқ bolatken. Egin tiginde bolatken, baktarakta ön ösötken. Şunday kogora manzal, şunday жақсылык bolatken. Bul qaysi yer dese, bu yerde tinçlik bolgan sebepten deytkende. Tinçlik bolgan yerde bala chaqabızdağı, uy bulabızdağı, tuğan urukdağı, elibizdağı, yerimizdagi bar jaşoodagılar o şunday jırgal jaşoo menен jaşaytken. Emne sebepten? Tinçlik bolgandygy üçün. Korku, ürkü degen nerse bolbayt ekan. Bala chaqas ko'chaga chiqib ketdi, bu yoqqa ketdi, qo'rqmaysiz. Nima uchun? Urush yo'q, dushman yo'q. Ulug'larimizni hurmatlaylik, kichiklarni siylaylik. Ata-enasi bolalar ata-enani hurmatlab siylangizlar. Bul ata-ena siz uchun, biz uchun qo'noq. Birovning uyiga qo'noq bor, bir kun, ikki kun turganday bo'lib, ata-ena da siz menen bizga emne ekan? Qo'noq bo'lib turgan esakda bo'ladi ekan. Bularni yaxshi duosini olamiz. Bul ata jinni. Kirishasi ketganmidi aytganda. Aql esi yo'q. Aql esi yo'q. Aql esi yo'q bo'lsa dağı bul ata. Kimdi atası? Bizning atamiz bu.
Oşo atabız sebep şu dünyaya kelbedik mi? Ha? Mana bugun kunda aql es jo'q bo'lsa, bunday ataning keragi jo'q deshlik biz uchun, siz uchun eng yomon narsa. O'sha aqli jo'q bo'lsa-da, esi jo'q bo'lsa-da, o'sha ataning duosi nima ekan? Qabul ekanda, to'g'anlar. Bu endi qilgan duosi qabul bo'ladi degan narsani o'y fikrga keltirmangizlar. Bu ata bu. Allohdan aytib o'tadi, ata menen enening qilgan duosini qaytarmasdan qabul qilam deydi. Gördünüzmü? Ol ahmaq bo'lsin, jindi bo'lsin, talada qolib ketgan bo'lsin, ol bizning atamiz bo'l enemiz. Bularni qo'r qilmang, bularni zar qilmangiz, bularni ilatmangiz, ko'z yoshi to'ktirmangiz, balam dedirmangiz. Oşol Allah'ın taqdir ilahi ekan, aql esdan qayib qoldi. Bu Allah'ın bergan cho'ng ne'mati, bu atamiz uchun. Ahireti bunday adamların ahireti shunday abad bo'ladi. Alloh taolo o'shanday aql esi jo'q qilib qo'yib, siz bilan bizni nima qilib o'tadi? Sinab o'tadi. Abdullahning atasini ko'rdingizmi? Abdurahmon atasini ko'rdingizmi? Qanday aqlsiz bo'lib qoldi. Kechalar yaxshi yurgan 10 yil 15 narag'ida. Mana bugungi kunda aql esi ishlamay qoldi. Mana shunday qilib Allohim siz meni bizni nima qilatgan? Sinaytgan. O'shandoqdan bu ata qanday aytadi-ku, atang to'ng'iz bo'lib qolsa-dag'i baylab baq degan so'z bor-ku. Atang to'ng'iz bo'lib qolsa-dag'i atangni baylab baqtin uyingda deydi. Al darajaga Xudoy taolo yetkirgan jo'q biroq. Ha? Mana hozir kunda qanday bo'lib o'tadi? Ata enening aqli farosati to'liq. O'tganda bir yozuvchi jur'at, yozuvchi qariyalar uyga borib tashlab qo'yibdi-da. Ko'rsangizlar kerak baringizlar. Internetda jur'atda. Shunday alam qilsa, bayon ko'ribchi. Shunday qizlari bor ekan, baldari bor ekanda to'g'anlar. Aytib o'tadi, shunda men bo'ldim dedi. Bu qaydan kelib chiqdi? Bu dinsizlikdan kelib chiqdi-da to'g'anlar. Eğer dinde bo'la turgan bo'lsa, iymon bo'la turgan bo'lsa, atani antib tashlamaydi. Tashlab qo'ymaydi. Qanday hozir aytganday, to'ng'iz bo'lsa uyingda baylab baq deganday, to'ng'iz bo'lib qolsa uyda boqmoqda. To'g'anlar. Al qasos minal haq deydi. O'ch olib qaytatgan. İlgari 40 yil aylanib kelib qolsangiz 40 yil emas, 40 kun emas, 40 soat emas, 40 minut emas, 40 sekundga jetib kelib qolyapti boshimizgacha. Siz bilan biz mana yoshlar o'tiramiz. Ata enamizga qanday muomala qilsak, qanday muomala qilsak, o'shan ertang kunda o'g'limizdan, qizimizdan, bola chaqamizdan ko'ramiz. O'ylab, bu baldarim men ota-onam qilgan jaman deb ko'ribdi deb o'ylashingiz mumkin. Biroq ko'ruvchi turadi-ku. Ha? Tuni kuni uxtab olgan, ko'z irmamagan yaratgan Alloh barda o'zining ahvolimizni ko'rib turadi-ku. Har bir so'zni o'qib turadi-ku. Ana shu Alloh taoladan ertang kunda o'g'il qizdan nima qilib qo'yatgan? Qaytarib qo'yatganda to'g'anlar. Xudoy saqlasin barimizni. Shu yerda o'tirganimiz barimiz maqsadimiz bir. Barimiz yosh bo'lsin, qari bo'lsin, oqsoqol bo'lsin, qora soqol bo'lsin, maqsad nima? Baxtli bo'lish. Barimiz maqsadimiz baxtli bo'lsam, kelajagim keng bo'lsa, uy bilan bola chaqamdagi baxtli bo'lsa, o'sha uy bilan bola chaqamdagi hech bir narsadan kam bo'lmasa degan maqsadni barimiz shunda qilib o'tiramiz. O'sha maqsadga, o'sha tilakka yetish uchun har bir odamning iymonimiz bekam bo'lish kerak-da. Mana odam bolasida har bir narsaga nima bo'lish kerak ekan? Ixlos bo'lish kerak ekan. Mana taravihga kelib o'tasiz. Buni ixlos bilan kelib turgan bo'lsa, 30 kunlik taravih savobini olasiz. Bo'ladi ekanda shunday qilsa. Boya aytib berdim-ku, shunday 70-80 ga kirgan oqsoqoldan tik turib namoz o'qiydi-da. 5 paraga. Hozir biz 1 paraga yaxshi chidaymiz, 1 paraga. Ashib taravihni qanday o'qisangiz, o 1 para xatmi Qur'onda o'shonga yetadi o'zi negizichi. Bitiramiz o'sha bo'ladi. O'shanga inshaalloh bekam bo'lingizlar endi. Shu 30 kunda shu masjidni to'ldirib, namoz o'qib, duo qilib, zikr qilib, Qur'on bitgandan keyin el yerimizga duo qilsak,
Üstüzdөгілерге падишаларға дуа қылайын, инсап берсін, иман берсін, хидаят берген деп дуа қылайлық туғандар. Қанша ауырып жатқандар бар, ошоларға дуа қылайлық туғандар. Алла шипасын берген болсын. Иншалла бұл дуалар қайтарылбайды дедік па? Қайтарылбайды емес, бәрі жақсы болып кетсе. Қанша адамдар банкрот, қарыздың үстіге президентке ойынға иеленген. Қаншаны өзін асып өлтіріп алып жатады шунун арқасынан. Алла сақтасын. Шундайларға да көп ихлас менен жүректен шығарып дуа қылайлық. Иншалла шулардағы қарыздардан құтылып, намазхан болып, ошындай жамаатқа келіп, 30 күндік оразаға ихлас менен ораза tutуш Алла насип кылсын шуларга да. Эми үй бүлө бала чакаларга дагы айтып дейлик.